All India Radio Chichanpur Twin Holim Khomna Chief Medical Officer Chichanpur to COVID-19 to kisay in Holim Khomna inangay ding uhiyay Holim Khomna tuni akamas tang na pen ahi Kumpaita sangil som lekwa kum Desember kha China gam Wuhan hopia mu swa hongkilang khia natna lamdang takhat coronavirus kichi khovel pumpi zel swaka kim taka ahong kithe zaka ei gam tan pha hun pha tak ziakin tuma khat khani hunlaya athuai na gen genu tuin atak takin ina to khatawa hiayin eiloi gam keng kai le tuan to la khosa khosak na niam ma te adingin patau na le pumman the na khop hi thei din mun in kilang hi COVID-19 sia leng hiai natna coronavirus tu bai lam taka kilo sonte a hit na ziakin khovel pumpia kithe jak pa in World Health Organization in pandemic a hi thin puang hepa hi hiai to kitonin khovel kam tom ten lockdown chi in kwama popot amlowa mani in mun siata ki khumbi chil ding thupuan bol so hi hiai banga ki khumbi chil na tu ki ven na hoite le a sun a hi thin World Health Organization in anapang hepa him hi Aziak bel yaina na de khate hi damna ding le yaina na ke pan ki ven na ding dam doi mu sa hinai lo hi damna dinga hoi pen ichi ki khum bichil hi ma le ei kam ton twala te khosang na niam ma te ading in bel thil hi thei wal lo hong swak zel hi aziak bel jing chang ane ding tu nia chong tom mi tampi ten ma ki oma hi ne tom jong te tung zadewa ichi te leng self employed le private asente hi wa sarkar bu pangsop tu atom za tham hi bangza ta haksan na to hi ma le hang khosak lo thila a hingal ke ya ole to bangteng ikam din mun a hi ma bangin a district Chichanpur sunga hiai bang na to kisaya akikep dam na ding hiam a hi kele midang te lo son lo the na dinga pan anala tu medical department mo puang na len tu te hi manun chief medical officer Dr. VC Pauton Singh a office sambara a lai na ma thu i dong ding a district in hiai to kisaya pan na sa tele pan la to del ding dan te na hun gen he ya kipa hoya All India Radio Chichanpur in chbang hunnem tang tang mai ni pi te to kizak to na hunnon pe zia kona hana kian kipa thukon gen ahi hiai COVID-19 to ki sai hi izang na sota e gamong tung tak tak ngal de hi ichi kalina hong tung tak tak ta India gam khopi tom ma bom te in lamong pai lo the lo a manager tun lo pinon lo nek din ne non lo set na diom non lo ai man na ong pai lo the lo ai tawa ko ti na ong tung zung wa koi te la ka ha khat le ni ong positive na ko ti na som le na ni khat thui na ong positive wa ti na tu ni tiang ha som le giat bang positive nei ta Manipur pumpi sa nei sang zo a kwandan tak tu India gam mun tom ma baki bor na sama ma mai district dang sang leng baki expose zo so gi ti na ai maya mang te dei long ke ja kha ya positive te ha amau na mun quarantine center a positive a hiwa hutina wai quarantine center a positive uti thei mai na volunteer service ten service na bol nawa amau to ni contact khathok bang omai chana sinamau te kha ama sa pen te sa ki bola ate result long sok pa amau len bang ma chi kha ki wang la kwa pathian da ki pa wai ma mai lau pen tu positive te to na ki het khate hoi te bang khang positive na se local na in kwan te khan na lo khale bel local transmission ki pan I the local la community transmission ban na ki pan mai thei din muna thei e ve chi bang khai ngai to chana chi mul tho sa ka tu tan tan na chu pathian da chi bang nai ki tadia ki pa hoya wa jan to containment zone ki puang te leng institution wai sa wai zone na positive mai akiti chana DC na containment zone na puang maya kutina mu pi te le cooperation na sa tak non piawa venga ai kele mun area quarantine center te hongjung ina training o bangma lengom manlawin theina dan bangina ikipi towa e thenu tan kha nak ten panin la waite ja ka ke covid gal pido na ha ki ro thei ding dan hong bang ki pawai pen ma village authority te bang kha phatwam ngai pen mai kujina aris omna pina ko train lo kai ja kha tai se mai loina kujina na pangwa ko ja na ki pawai pen ma ka sawa district administration lampan leng DC ayo na ge na si ke ma le kon ge na
ACM นะวันน่ะตัวเลตัวน่ะ sample collection ค่ะมีสังเลสีลำของตรงที่ไหนจะน้องตรงเจรัวนี่เตนะจะทุ่มจะดีกี่การบ้องตรงเทนออกมาว่าจะนะ space สำหรับเจ้ากันนะ school เตหินะ government setup นะจะนอนเราเจ้าจ้าสเตของบังคนเปซุงซุมินะไว้เตะกี่ก่อยตัวที่มาเลยไว้เตะบังเลงบางยามจะ positive ออกมาเลยกินตะกะเจน hospital ที่ตุนสุกเจเลยนะบางยามจะไว้ area ที่กิโลสองเรานะดีนะอดีตตะกินะเยันไงค่ะ community center นะอมเตนะยมน่าจะอี room จะต้องอมคิดไปนะ room ดังเตะตัวเลงไปตัวเกลียง transmission อมโลไม่ดีไงเฮียเพราะฉะนั้น room ไม่เตะมีดีบ้างอมตาบางตะเลไว้เตะ transmission จุนอมขาบางตะเลงอากิปาไว้มาจุ first positive case Stephen High School อากิมัวไว้เตะ room ไม่มีทุ่มเตะกิเตสป่ะไว้เตะบาง negative ว่ะเพราะฉะนั้น transmission จุจะอมโลวิตไอซีสิมันไม่มาเลยคุยเฮียมา rail บุกี้ของนวมสังลำโตจักของไอเกลกิไม่ตัวยีตักตัวมาลาสักคมเตปอไว้เตะข้าไอ้ตัว positive เดือดเตะข้าโอ้ทีน่ะนักกิมิกซับเกย์เปอมาพอดเลยหังด้านนมดีด้านไอ้วันน่ะ sample ข้าอากิลตันนมมาให้มาเลยเอาดีเต็มไว้แล้วได้เราจะกิจนี้จะทุ่มเงินไปจะวันเปียด้านโน้ค่ะทีมสักกี่เกียรติกี่บอลนะทีมเตนะยัยเซ็นเตอร์เตยดิ้งจีน่ะของกีฮิโตเซล่า preference กี่ใบเทเลนั่นลิสต์กี่มุ่งเสียงอ่ะอันลิสต์เตะข้า ICMR format อ่ะ enter เอาจะออนไลน์เนี่ยนะกี่บอลอะไรจ้ะนะเตะข้างในเรา community center เตนข้านั่นลิสต์ก็ IDS PM ไอเคเล CMO เฮียมานั่น submit เกี่ยวกับขี้ข้างในเราดีจ้ะนะนั่นลิสต์กินกินนะของ submit นะต่างเรื่องสิอุทัยซะไอ้เลเหตุปัจจุบันอิมาบ้านไหนปั้นโตเสียแล้วดีงะมีปีเตนะประกาศใกล้นาเฮียนอนเนี่ยได้ต่างกันไหนแต่เด็กวัยเจ้าละของอะไรเราวัยของเปียงที่เราดีงะเดียมCOVID-19 zutan pura positive imu mai nakha aki khamak sama ma tun kha zu positive akichi jana lampi te khong thowen huaya hojena ilau chat ti to ki thei maya himale tua positive na te kha chi ma baina containment zone quarantine center theu ai jana wai te chu positive jaka ni pi la kaung tung pa ding chia bagin ta pa le chu ai ke himale ipilwan na di chu koyam khatin na ki kha jan khaen dan protection bol loina mi anaki sab lo talekha transmission om thei ma ai ja kina pilwan kan tom lo aya koi mun to wa chirmok sel lo ding ka ticket khu chang hai the chang a tong a khu ding chi khong hoi te loi tuang ki sen sak sam na teu kha zui cha tina social distancing ke lo na physical distancing hoi tan zui lang kilo son na om lo de din king ta mani set na cha ta mask bang leng home department order abola mask kha mani na kilei ding aya ma inei bang alei thodi nei ke le dial khet thoina double layer ai nak le koi mun to wa zab ding kholak pon nai ne ai tale si thei cha dina mas bunlawa mokom te kha transmission 70% om hiya wana khutsil gi ge ding si bang hand sanitizer kha lei tho angaya akim wala ki mo kia lamit ding de hi kia wai loi the lo dan le ngai di hai kia khut sil na ding tu koi wa in sung tenga om dinga sa ba na sil te ding hi wa kha bangyam i ba khoi khak te bulia mai ke sil ba khoi khak ki chana le khut ki sil le ai thei lei le mai kha ki khoi ke nam le mai mit nak ti khong nak sung ba sok ti khong ko ja kha transmission om lo mai ding hin kang ai to ko te lo to sample ki bo khong le bangza positive ta bangza sample ki la ti khong le detail te kha IDS pia om dinga wai te kianga anadong zel le hang ji kam nge nahi district surveillance officer dr ngane kim haukit a district ai covid-19 to kisaya damlo na anatwa positivity bangza bangom tamong mo na Churachandpur district covid-19 positive me 18 from the gate umta Churachandpur hilo mundanga returni swa ko nahi hai 17 to Chennai khat pen che ko hotia ai le tuate koi muna akikoya evening hours dark sagi git ilamong le result hung ji hai na result hung le first information to DC ailo le CMO chief medical officer information ki zo le ambulance in charge Dr. Khensamu information ki first from the community quarantine center akona dedicated ambulance women covid suspected ailo covid positive patient ki puna ambulance to momom in district hichi ambulance achu community quarantine akona ki puwa direct Imphal ki pu total 18 positive case ho hi Jennings isolation ward treatment chi na line positive chi kite Jennings
hospital puak tun na dinga ambulance sap avakhazel hek tu emergency ngen ahia ko driver khami nga kahiwa hilele hoila ka apole ka umwa apok khakele ka umwa asuna jan chi omlo mu hun emergency a kha suk de chi la chu ka ba koi suk mai hi huchidana duty ko driver chu ka hiu lo thu hi lo ina hilele pasan jalina tu tana chu covid 19 ki pana ki patin chu ko driver teng chu vei chu omnai lo tua ki test ka hiu ko driver telet ai le wana va kha ki changwa azan ma ko ngale lo tai wang tai to nei duam MPW khat omentin helper wai ko driver khat to mini ka hi lo te lo sona lo di ngin de sak tu kan kha ka hi ki pa ke tua genim sa treatment ki bolte adam tae chi chu report nai lo mo first positive case been to date 16 jan mama ki sol hin 3-4 days back jo telephonic conversation ka nei pin tu in ima problem ka nei point doctor tein zingham thai ham la second test ke boldi test cho negative hile in lama discharge thai de tin abana chela the youngest covid patient idiam Chanpura less than 1 month now pangkhat thakhat thinglo a positive near to 23 days hin ama pen so anuang positive hin from ngathal SSPP community quarantine center akuna hin ama anu pen phone call ka bolle anuang damta nawong so completely damta ki pa mame quarantine center can cut ka institutional can cut ka community akibar lo na banga institutional quarantine ai lo le facility quarantine te pen so Bizang Circuit House le youth hostel yang tamlam ka hin young learner school hin zanhang lam ka abala St Paul school hin abale central lamka school ID road hin 5 center te hi institutional ai lo le facility quarantine ki tin hichia mo pu na di chele regarding food disipa mo pu na hin plus medical doctor te chu duty a medical doctor staff nursing staff te chu station hi amuna adang chele community quarantine center ki tin Chanpura hi total a community quarantine center ki register hi konse gila thuma hin institutional chele 5 centers hin akiba lo na chele community quarantine center hi mainly ACYC in respective MLA SDO Betkolnaum village task force village authority youth club volunteers ke amaho panla na to management hin medical doctor on regular basis at daily basis at ka visit ho ya institutional quarantine center youth hostel yang tamlam ka en kol tua pang nurse te khat abula ki panat en kol to na hiu ya ka ki kheng je lo na ki thwa da nu saw lo nan gen den amau te to ka ki thwa da nu hi de ringkala mina singpi akitia a wai sikjang na ringkal an takwa la khong na kitia a wai hu te lo sun singpi he dak som de ni le dak khat ka ni na kiteno na achanga singpi achanga chui sang to te na ki hi a ni tak lam chiang na dak ni de dak nga kal ni tak lam an te na kitia a hu te la wa tu temperature khan ni khatani re akila a hi thei ta ni na ati hi a problem ko ngo bangchi na omanwam ke hia tisana ne hia sungko na ne hia golna na All India Radio Chanpur CMO Chanpur to COVID-19 holim khom na iniyu ihunun aga ilo jekin yaitanin hol angaya poi akisahin Jinjiang pathiani nei somthum le khatsani somni jinglam daguk le minute somni BYS bongwal EBCC te pan phatna lai ngai dingwa bana Reverend Henpi Tombinga panin Emmanuel Ikianga om chi thupi pansana thugena sawlo ingai dingo ton jinglam daguk le min som le hongin to ki tonin tunya de hinu ya tana kha ka hi ngai he tu te na de kun om nom le tuni hun zan wan